Ai sharila xinyenyani senta iteka sweswi mina mthumbeni. Ninga pfuka ni kwelekiyani xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Aye manga pfuka ni vavasotane xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Ninga pfuka ni vavasotane xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Ninga pfuka ni kwelekiyani we xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Radio bandu wanga pamba we xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Radio bandu yanda pfuxa we xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Meka pamba ba xinyenyane pfuka ni serexile. Meka voya wena xinyenyane pfuka ni serexile. Aye manga pfuka ni vavasati mwe xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Kambe mo pfuka ni serexile we xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Aye manga pfuka ni kwelekiyani xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Manga pfuka ni vavasati mwena xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Kambe manga pfuka ni wanga pfuka we xinyenyane xiri pfuka ni serexile. Ninga pfuka ni vavasati we xinyenyane pfuka ni serexile. Meka vata ba